Tala Fou malo le soifua o Tala Fou mai le radio Samoa I Ausetalia. O se whalamlawe tau taabale lungo o se tasi o wala pisi sini, na maafua I le whaatuai o whainga malanga I le telo mga ala le tai awa na leila, o le whalamlawe na tupui Homebush Bay Drive, po le tau le walu. O le teimi pisi o wheo inga le atunu I ngā luenga, ma na tele ni vaenga o le ala tele sapo lokai, e taabale matapuni a fo isi a wala. Ele o whaelo mai atu ai ngā taawale na awhia I le whalamlawe, ai pena pamafua fo I sea, a lo ngā lue nei leo leo le sua ino le nei mata upu. E o mai le teimi o tātou Tala Fou o toi te tala nisi a wala, ai tele vaenga o lo mata wina I pea le poloka. O le wawere pepesi le variant JN.1 I Victoria, mo whaatupula ia fua I whaamtalanga me le soifua maloloina. O le variants fau leo le COVID se fulmareiva o le sublineage o le BA.2.86. O li potia o te tele tangata wa afia I te tonu leo no masina. O whaamaunga me le vaenga o le soifua maloloina I Victoria, o whaelo ai pea ma le tolu se lau fitu tangata, o tau fia I le whanema I ono le vairusi. I le ripoti le masina le neo Januari o whaamawina ai le mtanga luenga, le whaatupula I o tangata wa afia le variants lea I le masina taluai. I le whae I ungo le tausanga taluai sa whaamawina se lau ono spuvalu tangata na maaririu I eiso o tanga I le virus I le vau Novema ma Tesema o le tausanga taluai. O whautu ina tangata I anofo sila fia ia whaamtalanga ma whaawau peo na whaatino puipuinga masani ma le whaamai. O tangata au mau I whaitu mao tua o Victoria walongo ina iai ua tuai pe a whai atu e tau mo whai o esemai mau lātou whale una ua si itia le suawai o lolonga o atu o lātou whaitu ma ua whai ngata ai wheo inga. O lapata inga ua whai ele mai o le whaasau ina mai o se tina e fitu se fulu whātau sanga le matua mai lolonga I le pōna pō sa tu ina ai polo inga e o ese babe mai whaitu o Seymour, Rochester, Maiea. O le polo inga lea anga ese mai mano whanga maura lalo lo tu mau pele so, pe tai ua whailo e leo ua whainga tāna toi anga ese mai ne to tele, ona ua te tele lo longa maalua e fo I le suawai I le mawalunga. O lo iei whautuanga mo waitafe pe o Goulburn, I le vao Murchison ma Shepparton, ma ua whaamawina sidia ma le afe lua se lau wala au mo se pisoswani na o atu le ofisa o le SCS I Victoria. E ziria mara whapasene ua pa ua I le tau le suau u le pōna poi ma keti atunu I whafo, ma ua iei whaamoemoenga le tōtele I ātangia ia suinga I le vai asanei, whaama venga le tau le suau I le atunu umare penisini pe apa u le tau. O lo whatantaria ma se pa u le tau le penisini pe ona tā ua le ngata I lewa mai tawina le si tia fo I le malosi o le tala Ausetalia, pa mai lato lo ngā lue le matatale a whai atu mau pele malosi le tala Ausetalia, I le tau mate le awa ia fo I le whaititi o le tau le suau u le pamu. O lo iai pea popolenga ia fianga fo I le tau ai Gaza, ia fianga lelelei I le tamau ainga o le lalangi. Wa amatanese suenga le whalawlawe na maua atuai se tamaitai leo wa maniu I le ofisa o leo le tui matu o Adelaide. O whaamtalanga mai leo I Australia I saute wa tā uai, o le maliu whafua se I si tamaitai leo le ofisa I leo au le nafi, e leo masalumia, a o lo whaia pea le suenga. Wa sau no le minista o leo e tā ua le malamalama I le tā ua o le ilo le mafuanga o le maliu o le tangata. Whaelo fo le pula le ofisa sa iei fo inisi na maririu mai le au unanga le nei I nei masina le ima mawatu ma lo tu ina lava le fisoswani mana umbia ma le fisoswani wha opopo e tu ina ie o lo o lato ngāru rue whaatasi ai maisei foi ma o lato a inga. E le o ta ua mai I le lipoti le tūlanga e pei ona iai whaamtalanga e tusai o le maliu o le atama itai ia a ua whaelo fo I leo o le mai o le suenga o lo whaatino o le a whaalau ilo ai fo I whaamtalanga e tusai o le nei mata upu. O tala ia le radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo I asalua tātou whelo e fo I le teimi whapene le aso a tai au mo seisi fo I whapoponga. Manuia ngā ruenga o whenga iai whaasoi foia.